Julius Wanyonyi Gitonga ni umwe wa aria mangitarwo gukorwo na irathimo matuko-ini maya gukiringithanio na ati ti andu aingi mangikinyia miaka yake ya 136. Wazuri hatuwezi kukutana na watu wengi, ndio tukahairisha kwa sababu hatuwezi kukutana na watu wachache namna hiyo. Tunataka watu family mbili ili aunt kule Kamugoithi na hizo hapa ndio kama tukaiharisha mpaka wakati ule ilikuwa tutakuwa imeisha. Turamukora ari gwake mucii na ungimurora arugamite waya gukorwo na nganja ya miaka yake na unatua guthie akonekana kwaga gukorwo no ritu muingi, kionereria kia mundu uri na riri muingi gukira miaka yake. Kuringana na gibande kia Wanyondu, guciarwo ni mwaka wa 1884 na aciarirwo itura ria Weru thiini wa gicigo kia ubunge kia Mukuruweni, kaunti-ini ya Nyeri, kuria aikarite miaka yake yothe hamwe na family yake. Kuringana na family ya Wanyondu, makoretwo magibanga gukungwira miaka yake mwaka-ini uyu, mibango iria ironeka kwaga gukinyanira kumana na kinguki kiria githiete na mbere na guthingithia bururi gia COVID-19 gikioneka kuhingisha na kuharagania mibango yao. Kwa tumepanga tukutane wiki ya Saturday ya 3 ya mwezi huu, lakini kwa sababu ya hiyo ugonjwa tukahairisha mpaka wakati ule takuwa hakuna ugonjwa. Ona gutuika mundu no nginyagia anirire niguo Wanyondu aigue, aroneka gukorwo na ugima mwega wa mwiri na meciria marungiriru, naguo ugi wake ni gikabu kiihuru, kuona wathani wa Nyakeru ni awonete akarua bara ya Maumau na oho akeyonera wathani wa mundu muiru. Tukazarua tukua watu 8, watoto 8, 3 ndio walikufa wakati wa emergency, tukabaki watu 5 tuko hai. Oho atutariirie nioi unduire na no mwitikia, akiuga ari mwanake munini ni athiaga kuina nyimbo cia unduire cia mugoyo na gicukia iria ciainagwo mahinda-ini macio. Wanyondu augite ona gutuika giki ni kirathimo gitamukiritwo ni andu aingi, ona thengia ya aingi gukorwo na meririria, atutariirie thiri yake ni kuria wega na makiria irio cia unduire na kwaga kuhuthira dawa na indo njikirire mukana. Thiri yake ya kuichi kwa miaka mingi, yeye alikuwa anakula chakula kiasili, hapana ile chakula mnakula mchele nini. Kazi yake ilikuwa madizi, viazi, vitu ya kienyeji ndio alikuwa anatumia sana. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riako ni Wambui wa Njuguna.